Kamun qabeke tetsuti la ilsale la uchkupanata tuchalaqie. Tuchalaqie wenishe tutumingo oval asniyae tutumingo kap la valtachulu iche weatostul. Tangush la uchkat kushane tule bal wich awailu kuteneme iche. Pet mohtu atni bale wihehlel kato tiku ben kulop at kachkubal. Tsakabal mohtiku ben tu tsakbalip. Lakush atino tu otots. Utachulu chiche walak uchkupen ti kulokone ae la sheti kahwalchich kalam aslayi kahwalchich kuri achit ni talebahwa mal kush ushchil la elchu sholo katine asiel talahincha la qoli asla toksa ushchil muhbalitsi hasta chanal chit la ku hosqi qib tul elchulo astul wala awum pahte tu otsots ubeke ti mahashishan ushchil niyakebe asnishet kahwalchich kuri asniya kahwalchich qalam tuve tumat ti imahash ibatsu chome coronavirus lapanun qachum bale ti hosqib kaen tu otots aw maluchum bal nita ohehle bal yol bal koy komam ihil koy bal ti biol bal tu chabaylishin tu kuchiche uba